N'est pas feignante la mainada, cada un sap que el treball son pai pot la fisa. Mes restas donc la pensado can Tsuslalo de assumiado dins un bel país blu se'n va bulatza. En là, lo segai s'afano, elo sex un'ideio. Ambe sus els tremuls, debat su mucadu de l'anno, semblo l'abierzo de la plano che fa tumbar tussiau lo poble a su ginuls. Alavez aquel livre que veges aquí, ce sont l'Estibandier. L'Estibandier és de Francesc Rigal. Francesc Rigal fa partit de l'Escola Carcinolo. En 1895 hi ha una escola que s'espeliguet així a Montalbà i en Lucarci, que se sonava l'Escola Carcinolo. I Francesc Rigal fuguet el segon president. El primer se sonava Jean Castellà i Auguste Carci, aquí de Montalbà, que havien creat aquella escola Carcinolo. I Rigal fuguet president de 1905 jusqu'à 1935. I com Mistral havia escrit Mireio, se diguet que pel Carci, hi havia també un Mireio, un Mioneto, que se sono, e che va tombar amoroso de l'Estibandier. Elo és la figlia del mestre, e l'Estibandier, com son nom va dit, és lo que treballa l'estiu, així en là, e que treballa un treball, e que se logo d'un hostal a l'altre. E aquí va tombar amorós, o van tombar amorós tots dos. Aquell obrat fuguet publicat en 1904, que vol dir 50 anys après la creació del Felibrizi. És donc una resposta, un resum a l'obra de Mistral, Mireio. Aquí s'appelle Mioneto, és pas Mireio. E Mireio, quan traversa la crau, havia oblidat son mocador e fuguet lo solel que l'ha sucado. Mais aquí la Mioneto, lo francès de Rigal, pren pla soin de la presentar ande son mocador de l'anno sul cap. Un ensatz en sies alenados, las festes que se debanan, e aquí és escrit com Mistral ha escrit Mireio. Le même canviament d'un vers octosillabo et une alexandrie. Et après, il y a 13 octosyllabes, 12 aquí, et une alexandrie qui acaba. Donc, a repris le même rythme, le mateix rythme que Mireio de Mistral. Et à la vez, ça est intéressant parce qu'il y a le personnage principal, Mioneto, qui est plat caractéristique del monde del pays et de l'époque, la début del segle XX, ce qui s'est passé dans la campagne. Tous les vestits, les festes, toute la tradition del Carci se trouve dans aquel livre. Et je me plaisais de l'avoir entre les mains parce que és agotat d'un pays platens.